Почитувани, вие сте со телевизија Нова. Доктор Марин Мрчела е председател на Греко, групата на држави за борба против корупцијата при Советот на Европа. Во четвртиот круг на евалуација кој се однесуваше на превенција на корупцијата помеѓу претениците, судиите и обвинителите, Македонија доби 19 препораки, од кои 6 беа неисполнети, 10 беа делумно исполнети и 3 беа неисполнети. Токму господинот Мрчела е во студиото на телевизија Нова. Добре дојдовте. Познато ни е дека Македонија досега ги исполни препораките, но што друго треба да стори за да добие позитивен извештај? Vi ste sami rekli da je bilo 19 preporuka i da ima još dosta toga za ispuniti. Prema tome, rezultati koji su za sada su pokazatelji da se ide u dobrom smjeru. Međutim, ima još tu stvari za napraviti. Dobro je da su napravljene ove preporuke koje se tiču pravosuđa. Dobro je da su napravljene preporuke koje se tiču antikorupcijske komisije. Međutim, ima još tu naravno stvari za napraviti, pogotovo što se tiče parlamenta. Mi znamo da neke preporuke iziskuju i promjene Ustava. Mi znamo da je to teško. Međutim, ono što mi vidimo, a to je da postoji politička volja da Makedonija to napravi i mislim da je to najvažnije. Jedno vrijeme parlament, po našim informacijama, nije radio, dakle nije bilo u objektivnoj mogućnosti to ispuniti. Mi naravno vodimo računa o tome i mi očekujemo da Republika Makedonija ispuni svoje preporuke iz tog kruga kao što ih je ispunjavala iz prethodnog kruga. Makedonija je jedna od onih država koji su svjesni da ispunjenje preporuka nije zbog Greka ili nije zato što to vlada voli ili želi, nego zato zbog građana. Prema tome, kada se ispune preporuke, onda se stvore uvjeti da život građanima bude bolji u onom dijelu u kojem mi radimo, a to je sprečavanje korupcije. Рековте дека Македонија е на добар пат, но недостасува уште некои реформи да ги спроведе за да добие целосно позитивен извештај, а од тоа, како што рековте, бенефит ќе имаат и граѓаните во целата држава. Што треба да направи Македонија? Кои реформи? Pa sad kad je parlament počeo opet raditi, treba ispuniti ove preporuke koje se tiču parlamenta. Dakle, što se tiče kodeksa, sprečavanja sukoba interesa i tako dalje. I trebaju napraviti ove preporuke koje se tiču i pravosuđa djelomično. Ove koje iziskuju promjenu Ustava sa sudjelovanjem političara u sudbenom vijeću. I to su one preporuke, dakle, to su preporuke koje se odnose na zakonodavnu aktivnost i djelomično na propise koji se tiču samog parlamenta unutarnjeg, recimo, postupanja, koji se tiču kodeksa etike. Prema tome, to nije toliki problem što se toga tiče. Mogao bi biti problem ovaj koji se tiče promjene Ustava jer je obično bolji politički konsenzus. Treba politički konsenzus za promjene Ustava. Ali ja mislim da je svim strankama stalo da građanima bude bolje i da sustav bude vjerodostojan. U tom pravcu su i te preporuke. Во Македонија со политички договор се формираше специјалното јавно обвинителство, кое што во последниот период, токму во ек на предизборието, одржува и помпезни пресконференции. Каков е вашиот став, како гледате кон работата на ова специјално јавно обвинителство? Pa, prvo, moja ocjena nije, niti Greko će ocjenjivati rad specijalnog tužilaštva. Mi u određenim situacijama izdajemo preporuke državama kada vidimo da postoje prostori za poboljšanja kada se tiče kontakata između tužilaštva i sudova i medija, jer znamo da je to jako važno. Naravno da kontakti i da preskonferencije su nužne u određenim situacijama, samo zbog, ajmo reći, dojma situacije i svega treba voditi računa o tome kada i koliko se održavaju te preporuke. Ja znam iz iskustva da barem tužioci, ovi s kojima ja komuniciram i što znamo komparativno, oni nisu baš previše sretni sa prevelikim istupima u javnosti. Najmanje iz dva razloga. Kao prvo, tužilački posao kada se i napravi istraga i kada se podigne optužnica nije gotovo. On tek sad počinje. I druga je stvar što se po prirodi stvari istrage i rezultati istraga se vode u jednoj fazi postupka
i ne vodi se baš pred očima javnosti, jer u toj situaciji je moguće i sakriti dokaze i tako dalje. I tu je važna još jedna stvar, a to se zove pretpostavka nedužnosti. Pretpostavka nedužnosti je, kao što znate, sastavnica načela pravičnosti po konvenciji i po ustavima mnogih država, tako i Makedonije. I mislim da kod tih istupa u javnosti treba voditi računa o tome da osoba protiv koje je dignuta optužnica je nevina dok joj se na sudu, a to mora napraviti tužitelj, ne dokaže da je kriva. Prema tome, što je više istupa u medijima političara ili bilo koga drugoga gdje se stvara dojam o nekoj osobi da je kriva, to je veća mogućnost da ta osoba na Europskom sudu za ljudska prava dobije postupak zbog povrede pretpostavke nedužnosti. Специјално јавно обвинителство, идеи и предлози за формирање на специјален суд. Како гледате на себе ова? Pa, gledajte, ja tu opet mogu govoriti ajmo reći, o mom dojmu i o komparativnim iskustvima. GRECO nije taj koji će reći državama kako treba nešto urediti, niti je moje tu da kažem da Makedonija nešto treba napraviti ili ne treba napraviti. Svaka država je suverena i ona će si urediti sudbeni sustav kako treba. Prema tome, to nije naša nadležnost. Međutim, čim se kaže specijalni sud, onda tu ima nekakav dojam da je nekakvo specijalno ili izvanredno stanje. Standardi kaznenog postupka su sada u situaciji da kada i postoji potreba za nekakvom pojačanom aktivnošću na određenom kazneno-pravnom području, onda se to radi u odnosu na određenu vrstu predmeta. Pa tako imate, recimo u Hrvatskoj, imate tužioci koji se bave samo organiziranim kriminalom i korupcijom i onda imate suce koji rade te predmete. Ali osnivanje suda za jedan predmet ili za 5 predmeta, to u komparativnoj praksi teško možete naći primjera. Ima jedan primjer na Islandu kada se sudi premijeru, ali onda odluku o tome donosi parlament. I onda zapravo parlament sudjeluje u tom suđenju, čak i u progonu. Ali to se dešalo u povijesti Islanda jednom. Prema tome, ja sam siguran da suci makedonski, odnosno u Republici Makedoniji, a ja imam s njima kontakte, su više nego sposobni da vode i najsloženije predmete organiziranog kriminala i korupcije. I ako se već hoće tome posvetiti određena pažnja, onda treba te suce osposobiti da to rade. A osnivanje suda kao institucije samo za vrstu predmeta, dakle, ili za neke osobe, to otvara dojam jednog postupanja, odnosno nekakve izvanrednosti situacije gdje je to naravno stvar političke odluke, ali koje može dovesti u sumnju, ajmo reći, vjerodostojnost postupanja i jedno postupanje koje bi bilo sukladno nekakvim uvaženim pravilima. To naravno ne znači da se suci i tužitelji ne smiju posebno obrazovati. Dapače, moraju se obrazovati jer ti postupci imaju određenu težinu. Ali da li je zato potreban poseban sud, to je sad pak drugo pitanje. Ali da trebaju obrazovani tužitelji i suci, to svakako. Зборуваме за судството. Вие овие денови сте предавач токму на семинарот кој го организира Академијата за суди и јавни обвинители. Каква е подготвеноста на македонските суди и обвинители околу примената на новиот закон за кривична постапка? Pa, meni se čini da tu još ima naravno nekakvih problema, ali jako me je iznenadila i doista mi je drago što mogu sudjelovati u takvom jednom seminaru, i to nije naravno prvi, gdje se pokazuje koliko su i suci i tužitelji zainteresirani za taj postupak i koliko su oni našli situacija gdje ima određenih praktičnih problema koji se mogu riješiti. Bilo bi dobro da se ti problemi riješe, jer po onome, barem u onom dijelovima zakona o kaznenom postupku koji sam ja gledao, to je jedna suvremena postavka koja u praksi treba naći još svoje plodno tlo
I mislim da bi bilo dobro praktičare poslušati kako određene probleme koji su se pojavili, a takvih problema ima, kako se oni mogu riješiti. Ви благодарам што бевте гостин во студиото на телевизија Нова. Hvala na pozivu, molim lijepo. Да, почитувани, слушнавме и познато ни е дека досега Македонија ги исполни сите препораки на Греко дадени во претходните кругови на оценка со господинот Мрчела. Зборувавме за напредокот на Македонија во поглед на исполнувањето на препораките, но и за тоа што треба надлежните институции понатаму да преземат во целосно исполнување на овие препораки. Тој даде и свој став за формирањето на специјалното јавно обвинителство и за последните пресконференции кои ги одржуваше токму СЈО. Почитувани, ве поканувам да останете и натаму со програмата на телевизија Нова.